usandla kwaNkulunkulu nokugula kwaNkulunkulu elakunamukela nonke egameni likaJesu Kristu ophelayo. Amen. Siyabonga ukuthi simkhonde noma sihambe naye kahle kudingekani ukuthi sibangana naye sithi sebenzi yakhe. Amen. Ngoba nokusebenza yakhe kuyadinga ukuthi siyivuna ukuze ukuthi ithululele kulaba lehamba nabo. Yize futhi lestanipha khona kungabi yokubulalayo noma kodwa kube utanakha umkhulisi abantu abantwana babambela nasisehlala angaziba babambela. Ngiyacela ukuthi sinakadla isikhathi noma sinakasithi isikhathi sesike sikhulume lento abasibona sibambela lokufundisa sihloko sami namhlanje sithi running well, finishing strong. Running well, finishing strong. Ngithathelela from 2 Timothy 4:6. Running well, finishing strong. Ngicela ukukhuluma ngamagama bakaqala. Kube sibaba besikolo labaseklasini ngoba sibaba besikolo ngathi phela namanje lamagama amlawa-ke kunegama elithi race. Ake sithini race? Kuneligama lelithi race bese ngithi fight, ngithi best, ngithi pledge, ngithi honoring, ngithi vows, difficulties, plans and love, demanding, obedience, trust, faith, calm and judgment. Konke lesiyawukwenza noma lokwenzekayo emhlabeni akukhetheli emkhathini. Ukhethela kahle ku-finishing line njengoba kube ne-starting point. Kusho ukuthi njengoba kune-starting point kuyawuba ne-finishing line. Le-finishing line akukasikahle ukuthi ufike nje bese uyaqeda. Kodwa lokumqoka ukhethe kahle ukuthi strong. Kunetinto leti tabona ukuthi ungaqedi kahle. Kunetinto leti tabona ukuthi ungaqedi strong. Kunetinto leti tabona ukuthi na ukule race ufike uphelele emkhathini lokungasi. Nasithi kunekuphelele emkhathini kusho ukuthi sekuyawudinga ukhonzwa ukuthi siyamkhumbula ukuhamba nenkosi anemandla wabo ngabanga ukuthi uma ngithi kana kahle noma ngijima kahle kenze kahle selemali ngichaza ukuthi la kulolu hambo lwami yenteke ake ngifusela lolu luhambo right then kusho ukuthi kulwa akukali ufuna kukale ku-training ufuna kulwa kukale ku-training lokusho ukuthi kunemandla nekupimisela thiko lokufunekako kuwe ungumzalwane. Fight. Ufayithela ini? I want to be the best.
I want to excel. I want to be the best. Pledge. Uthembisani noma uthini wena utibophelela kanjani noma uthi uyakwenta kanjani? Vows. Yashada abantu uthi lona ebulukhunini nasekunanzi nasekuguleni ebunzimeni nasebunanzini. Wathi ngiyamuka Jesu ngalelanga akhuluma kulesilelesi nesakhuluma sona sathi siyacela uvakala Kristu uyethembisa ukuthi Kristu ndawuba nawe namuhla lesilelesi lesi sabane mhlanja lekuthi lesinye konke lokungcolile emhlabeni sente konke sibe mlokwana lokwa bese siyaphikwa nje etilongo siyaphikwa nje ejele siyabuya sitobethela na Jesu namhla siselapha sithi Nkosi umkhumbula uKristu wenteni uthembisaneni mhla umthatha njengemsindisi wempilo yakhe emalangeni onke uthini umthembisana uma kulukhuni uye uthini noma kumele wente kanjani. Wena sikhuluma ngereyisi uthole lokuthi ureyisi nabagijima abantu bayathi okay now kungumuntu njengoba kungumuntu kuneposition yegijima kuneposition yegijima kwele kunendlela yegijima bekeni now libekela no I'll just use strength. Wena ngalo uyasokola ukufundiseni uyasokola that guy noma lona lo usebenzisa ama strides urelaxing uhamba nalo uphumile so uyathi ukuthi nasigijima uyawuvelela athi ukuthi ngiyawubese kenyaloke sengiyaqala kungena amathi mba angibuki kodwa phasi ngoba kubuka phasi kuyakwenta ukuthi la kunyaloke nasengigijima sengiveke kahle sengithini usho ukuthi lapho ngise ufuna ukuthi uyamthemba yini uNkulunkulu la kulo hambo lapho ufuna ukuthi umthembe wethembe utawuba-ke nokubese lapho ukuthi nyaloke sesiya ku-victory ceremony. Lo victory ceremony awumlungiseleli ngelanga le-race noma e-race umlungiselela usese-training naye lesibiyo namhlabeni. Sikhona sihogo kukhona sihogo sikhona nelizulu likhona noma ningayengani siyengani lapha siyengani kodwa kukhona lezulu lesihogo so sendela kusinyelo lapha ku-victory ceremony kuthiwa ubulwile kulalo asisebenzele ukuthi nasibhekisa nge-race yokugijima nje jikelele namhlabeni nje ukuthi soda nami nangithole nje indondo yokucetha asibuyele ukuthola indondo yokucetha asibuyela ukuthi sithole the gold medal umqhele lo it is easy to begin a race. It is too hard
compromise ukuthi ngiyawahamba ungakekwa ukuthi ngiyahamba. Amen. But into lokufuna ukuthi uyende wena kufuna ukuthi kulelo hambo lelo wathi ukuthi uqede kahle, uqede. Hayi ukuthi bakukhandele ehambile bakuthathe ngaphansi. Kodwa kufuna ukuthi uqede. That's a heavy cow. Ngiyaqondisisa ukuthi Paul nakakhuluma kuTimothy amtshela noma amfundisa ukuthi impilo yobuKristu kumele uyiphile kanje. Wow. I do believe that Paul is telling Timothy and each of us that the Christian life is not just a spirit competition. Rather, it is a long distance. It is a long distance. Lebita ukuthi sine nawe sigijime kahle. And ukuze ukuthi sigijime kahle, it needs us to keep pace. The pace yethu sigcine i-constant. Singabe solo siphanga noma siphapheke. No, siyawuhamba. Kumele ukuthi siqede lona msebenzi kulo lasiphiwe noma lasinike wona kulo mhlaba. Sijawuqeda kanjani lo? Kumele ukuthi sibe ngelabalungelo ukuthi sidle njengoba nemlogijimako uyaziwa imali yanele abowayazi abo-avoida bokhiphe uyadzinga ukuthi futhi adle kudla kwemandla phile nawo kudla kwemandla lesiziyako njengoba sitela ikane nana ukuthi sithole lelivi sigweme nekuthi njalo siyafuza siyende fasting sifunze livi singakuyekeli kuhlangana uyakhuluma lo mbhalo ngaleya ukuthi ningakuyekeli kuhlangana njengoba labanye sebekuyekele ngabale mhlale bendlela babo uyadzinga kuhlangana nabanye abazalwane. Amen. Uyadzinga kuhlangana nabanye abazalwane kuze kuthi ngalelinye lila one day uvakale namagama nangana lathi well done and faithful servant. Well done. Well done. Kumele ukuthi mina nawe silwe, sifight, sihambe lo hambo ngemandla nangethando nangendlela ngayo kuze kuthi kusasa uNkulunkulu afika ezulwini. Afika thina siyadzinga abazalwane ayingapheleli nje lapha ekhaya nasema wenda wophila khona phila kwakho makhombise ukuthi wena ukhonile akusho ukuthi nakugijima ugrace usemgwaqweni noma ukuphi mhlawumbe inamdlaleleni iphagana ligijima tinzabeni nenyuka kanjani usho ukuthi ngeke nisobonela ngathi uyakhona eceleni kunento kungakuhlanganisi nayo nalesilive la uNkulunkulu uhlanganisa nengwane nayo so ingwane choose nawe kunento kufuna ukuthi uqale ungadihlanganisi nawo umntwana buphingi nebufebe nebugwababani nebugwadla nako konke lokhu lisilive la uNkulunkulu ngaphandle kunetinja nebathakathi ngaphandle kunetinja nebathakathi netingwadla kube ngaphandle kodwa la ebandleni laNkulunkulu lokho akudzingeki amen le race ngeke ukhone kuyigijima nakwathiwa nje ukuthi hey uyathi kodwa lo mfundisi lo uyathi misela mane akadlale bafanele ikakhulu bandla uzashelo wakhe asivele la bandla nabo labavuma kona bokushosi nabo banenkinga abafathi labavuma then ubuye kusasa ubuye lambi kwami ngibe ngokumastatsha noma ngokushumayela ngibe mina khipha lobufebe bami nebufebisi nebugwababani nalobunja uyahamba ubaba emthimkhulu uyahamba
yebo kakhulu enhlangano kunemntwana. Kuphi kunemntwana. Kuphi. Bunja lo bunja kudinga ukuthi bukhweshe la kuwe le race lena idinga ukuthi uhohlode bonke bunja. Le race lena ifuna ukuthi bunja bonke bukhweshe empilweni yakho. Le race lena ifuna ukuthi konke lokunukanuka kube kukhweshe. Susani konke lokwesinzako. Susani konke. Kutende utawusike ngadlali ngetshani. Hey, utawusikeka sikela tshani. Susani konke lokwesinzako. Amen. Susani konke. Uma njengoba sibadwebi njengoba sidweba lapha nawo sisishumayela levila uNkulunkulu. Kufuna lokuthi nanathi sathi lokuthi kuze ukuthi sitibambe noma timfishi timhibahiba kwaDona. Lokhu sikhuluma nje la kunetimfishi lova ukuthi tidla letinye timfishi. Kufuna ukuthi kodwa sathi ukuthi nathi siyafisa ukuthi nathi tigijimele race kodwa sithathi khokha njani lapha. Sithathi phila. Attitude lesiphiwa nguNkulunkulu. Amen. Siphiwa nguNkulunkulu ngoba kukusijikela lokuthi sivakale ukuthi sewuphindze futhi wena sewubhubhudla khona la ngikhathi. Uyabhibhisha la ngikhathi wena inkunzi nje uyabhibhisha kusho ukuthi lapho khona sisathi wow yathi vele nangendalo nje kunetimfishi letidla timfishi letini. Amen. Kuze silemfishi leya uyithole. Kufuna lokuthi wathi ukuthi siyithola kanjani. Mhlawumbe lenye sesiyithethe ngoba tilwane nebazalwane. Tilwane letinengi tithethwe esigangeni ehlanu talethwa ekhaya. Domesticated silethe la domestic titophila la domestic environment. Nathi la khaya la sesikhokhe lobubi noma lobulwane lobule esikhotheni ukuthi tahlala tithini ukuthi ngidlani noma namba afuna kungidla tahlala nje tingasikhibi kodwa nasethi la khasa sitelusi nasipho kwa kabusuku sithi siyaphuma kwaona le njalo sithi sake yona siyivikele lakhaya leti nkulu leti sivikele noma leti imphangelele kodwa kuyenteka ukuthi ngalenye langa leti imphangelele leti nasitibekile la khati siyathi sithi yavulelwa tiyadlela noma tiyandiza tiyadlela ifike nje yinye nje imphangele yinye nje noma timbili leti sesehlane tona letiphila esikhotheni sale la ntako yomuntu titawukhala nje kabili kwe this lady ungasileli vele sake saphila siyalala leliphunga leli ngathi siyalala nato cha leta la khaya hayi titakuqala thamba ngokuthi iphindze tibuye hayi gcina leti tikhala la ngehla thathe uhambe konke utakuthuma kodwa ukuthi sasa budwa noma ufike finishing line uphilile uthole indondo uthole indondo lengiyo kodwa nake awukhala ukuthi kwe khumbula ukuthi wenda emavasi ngoyikhohle Yisiwe Nkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha namhlanje sisiyabonga ukuthi ukuthi Nkosi Baba sikudla isikhathi le race bona Nkosi Baba ibika ukuthi sigijima lokukhulu ukudingisela le race bona Baba ibika ukuthi Baba ukuthi sethembele siphe Nkosi Baba ukuthula siphe Nkosi Baba ukuxoxo siphe Nkosi Baba ukudingisela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngibaletha kuwe Nkosi Baba babambe Nkosi Baba ngesandla sakho mhlaba wonke jikelele Baba letha Nkosi Baba imeke nemfati yakho Nkosi nesive sakho sonke Baba ibandla lakho Nkosi ngiletha kuwe Nkosi umhlabeni wonke jikelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha udumo lonke Nkosi Baba ube kuwe phakathi